Izitha zami zisegcekeni. Izitha zami zisegcekeni. Inhlupheko yami iphekwa khona lapha emabaleni. Imkhuleko yami yeminyaka iphelele emoyeni. Ngenxa yesono esifihle khona lapha emagcekeni. Izitha zami kade ngizikhangela ngaphandle mina, kodwa ukhushukela umoya wesayoni ungikhanyisele mina ngezolo nesono esifihle khona lapha emagcekeni. Bathi bangifuna emakhazeni ngakashona inhlamvu yelanga. Bese le ngavunja esibeletheni sakhe ekhuphuka lehlahla ngenkathi lomzimba wehlanga ohlaka. Khona manje alo lapha emgodini uzokale ngezithuthwane zishikishazo nezandla mazibona ibhokisi zehla. Zisho khona ukuthi namhlanje zolala shayisise ntwana. Wamgwinya umhlabathi wansondo. Inkathi eqeda nqindi umnikazi wembokode nenhliziyo engayisibozi. Zasho zehle sinyembezi kuzo lezethameli zomcimbi wakhe. Okomikelisa kwakhe uculo obuthongoba phakathi. Kodwa simakade sengaze ngikhalisa kwaDavide ngoba kwenze njani na? Kanti mina ngibulawelani na? Baqinisile impela mathi ufuna usabela ababaze emalibeni. Emathuneni akini ngoba ikhona lapha indabelele khona emalibeni. Bavusa abaleli ukuze bezolalisa amaphuphethi ngekusasa eliqhakazileyo. Kodwa kusenani ke? Mina ngidumisa lo kwabonwayo. Mina ngidumisa lo ngabonwayo ngoba uyena obona abangiloyayo noma sebefaka izembatho zabakholwayo. Yibo laba badumisa ngokukhulu umbuluza bedayisa ukubola kwenyama emehlweni ezelabalasha. Sathi sala sasempopomeni hambo batshele mzukulu ukuthi noPondo awusalithengi izambane kaMpondo. Impilo ishintshe kakhulu ligaya ngomunye umhlaba. Isandla esikufukamelayo esikufudumezayo isona esikubulalayo. Umbayimbayo odubulayo ubhekise nganene uthi iqaphelana abangani. Ukuthi bangaki nganibona laba abanikhohlisayo. Umkhonto usugwaze ekhaya. Sithe salukazi ifune siyobeka nogade emathuneni. Ngoba masiyobheka indaba zethu kulabo ababoniswayo iyona inhlabathi yamathuni esiyibonayo. Ona laba ababoniswayo. Uthe uboniswayo olale ngakhulekile uyafana nolale ngambethe emphefumulweni. Ngoba idala zobumnyamazi yazenzela sibaphuca khona lokho abazali abekufumbethe. Ngithe mangibabuka sengathi indlala abayimphethe kodwa ngathi nosizi lona elibakhungethe. Bakithi ngizwe umoya wale nkonzo uphakama ngoba bese kuvuma isijobelelo kanti nepensele bengibhala ngalo lapha ngelomsisi libese libika usizi ngabe sengehlela ngezantsi yimo wakho nali kheli ngezantsi lithi imbongi yosizi.